Ndabasuje nitwa Ntashaka Emmanuel, yicano yitwa Ubuvumbuzi official. Mbahaye ikaze rero nje kubagezaho amakuru atandukanye, nje kubabwira ko FRDC yasabye Fdrl kurambika intwaro hasi. Hanyuma rero hagiye gukurikiraho iki, ibyo turaje turabimenya. Hanyuma turakubwira ko Amerika yavuze ku cyemezo n'umundi cyo kuba FRDC yabwiye Fdrl ko igomba kurambika intwaro hasi. Bavuze iki? Hanyuma kandi turaza kujya i Buruseli tubabwire ko Tchiseked yakuri inzira ku murima abagitekereza ko bashobora kujya mu bijyanye n'ibiganiro. Hanyuma M23 nayo iza isubiza ivuga ko rero ngo nta hantu n'ubundi Kongo Kinshasa ishobora guhungira ibiganiro rero bijyadoha. Muze rero dutera agatebe twumve amakuru yacu. Reka nkubwire ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri wa 10 Ukwakira 2025 cyakoze agashya gisaba abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa Fdrl kurambika intwaro bakishyikiriza leta cyangwa se ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Abasesenguzi rero bumvise iryo tangazo babifashe rero nk'agashya mu gihe FRDC na Fdrl bikorana mu buryo bugoye gutandukanya. Ubusabe rero buri mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'iki gisirikare General Major Sylvain Ekenge Bomsa rivuga ko rero abarwanyi ba Fdrl bazarambika intwaro hasi bakishyikiriza leta mu gihe rero bazaba biteguye koherezwa mu Rwanda. Ati igisirikare cya Kongo kiributsa abasirikare bose ko batemerewe gukorana na Fdrl mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Kirasaba Fdrl korohereza gahunda y'amahoro ikomeje bakishyikiriza leta badakoze ubugizi bwa nabi cyangwa se ngo bamena amaraso. General Major Ekenge yasabye abaturage rero gukorana na Fdrl kwitandukanya nabo n'ubundi abayikorana nayo, ahubwo rero ngo bakanayishyikiriza cyangwa se bakayishishikariza kwishyikiriza ubuyobozi bwa Kongo cyangwa se MONUSCO, kandi ngo nitabikora FRDC izayambura intwari ikoresheje imbaraga. Igisirikare cya Kongo Kinshasa cyasobanuye ko cyatanze ubutumwa mu rwego rwo kubahiriza amasezerano y'amahoro n'u Rwanda n'iki gihugu n'ubundi byasenye i Washington DC tariki ya 27 Kamena 2025. Mu ngingo z'aya masezerano rero yagizwemo uruhare rukomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo gusenya Fdrl ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho, kandi ko ibyo bizagenzurwa n'ubundi n'urwego rw'umutekano ruhuriwe ruzwi nka GCCM. Hanyuma rero muri rusange hari ibyiciro byinshi bitandukanye byo gusenya Fdrl. Amasezerano ya Washington DC ateganya ko gusenya Fdrl ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho bizakorwa mu minsi 90, hakaziyongeraho indi minsi 30 yo gusubiza uburasirazuba bwa Kongo ku murongo. Byateganyijwe ko rero icyiciro cya mbere cyo gusenya Fdrl kizaba ari cyo gusesengura ibibazo Fdrl ishobora guteza imitwe y'ingabo zayo, imitwe yitwaje intwaro yishamikiyeho naho inyuza ibyangombwa ikenera. Ibyo rero bikazakorwa n'inzego z'ubutasi. Muri Nyakanga 2025 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungire yasobanuye ko mbere yo gusenya uyu mutwe ngo azabanza rero kuba ubukangurambaga bushishikariza gutaha. Aravuga ati iyo tuvuga gusenya Fdrl nta nubwo ari uguhita umuntu akoresha ingufu, ni ukubanza rero gushishikariza abifuza gutaha nk'uko benshi batashye bakajya mu buzima busanzwe. Twabiganiriyeho rero n'abahuza nabo barabizi, ni ukuzareba rero ko guverinoma ya Kongo ifite ubushake bwo kwisenya iyi Fdrl. Byateganyijwe ko rero mu gihe abarwanyi ba Fdrl bazaba banze kurambika intwaro hasi ndetse no gutaha, ingabo za Kongo zigomba gutangira kubagabaho ibitero ndetse n'abandi bo mu mitwe ibashamikiyeho. U Rwanda rero rutangire gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Mu cyiciro cya gatatu GCCM igizwe n'u Rwanda rero Kongo ndetse na Amerika n'indorerezi zizasuzuma ngo zirebe rero niba ibikorwa byo gusenya Fdrl bigenda uko byateganyijwe. Hasuzumwe rero umusaruro biri gutanga, hanarebwe rero kubyuho n'ubundi kugira ngo bisibwe. Hanyuma rero mu gihe ibikorwa byo gusenya Fdrl byagenda nk'uko byateganyijwe, abazaba baramanitse amaboko bazamburwa intwaro, hanyuma rero bacyurwe mu Rwanda kugira ngo rero basubizwe mu buzima busanzwe. Hanyuma rero leta ya Kongo yongeye kujijisha amahanga n'ubundi nk'uko bisanzwe. Niko barimo kwibaza, baribaza se leta ya Kongo yaba yongeye kujijisha amahanga? Ingabo za Kongo zimaze igihe kinini rero zikorana n'abarwanyi ba Fdrl. Hari n'amakuru ahamya ko ngo bamwe muri bo bakorera mu mutwe w'ingabo zirinda Perezida Felix Tchiseked zizwi nka GRA cyangwa se Garde Républicaine, kandi ko rero ngo binjiye mu mitwe ya Wazalendo. Bamwe mu bakurikiranira hafi rero ibibera muri Kongo bibaza niba koko leta ya Kongo Kinshasa zemera kwitandukanya n'inshuti bivuye ku mutima ikazisenya kugera rero zimwe zipfuye izindi zigataha mu Rwanda. Iki kibazo rero gifite ishingiro kuko tariki ya 21 Ugushyingo 2023 General Christian Chiwewe Songesha wari umugaba mukuru w'ingabo za Kongo Kinshasa yasohoye itangazo ribuza abofisiye gukorana na Fdrl
ariko ntibyubahirijwe. Muri Nzeri 2024 ingabo za Kongo rero zatangaje ko zagabye igitero kuri Fdrl muri teritwari ya Masisi, ariko biza kugaragara ko umutwe warashweho ari APCRS uyoborwa na Janvier Kalaili wiyita General. Ubwo rero byahwiwiswaga ko Fdrl igiye kugabwaho igitero. General Major Peter Chirimwami Nkuba wari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yaburiye abayobozi bakuru b'uyu mutwe bimuri birindiro. Uretse rero gukorana n'ingabo za Kongo, abarwanyi ba Fdrl bahinduye imyirondoro biyita abanyekongo, ndetse bamwe muri bo ntibavuga ikinyarwanda. Ibyo rero babikoze kugira ngo igihe cyo kubashakisha nikigera bizagorane. Minisitiri Nduhungire muri Nyakanga 2025 yasobanuye ko nubwo abarwanyi ba Fdrl bahinduye imyirondoro bakaba bakorana n'ingabo za Kongo, u Rwanda ngo rurabazi neza aho baherereye, ku buryo rero leta ya Kongo idashobora kwigira nyoni nyinshi. Aravuga ati ayo makuru yose ya Fdrl natwe tuba tuyafite, aho bari n'amayuniti barimo, ku buryo rero kuba barinjijwe mu ngabo ntabwo bashobora kwigira nyoni nyinshi. Batabo bantu muvuga ntabwo tuzi aho bari. Usibye rero no kwinjizwa mu ngabo, binjijwe ahubwo no muri za wazarendo hose. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga muri Kamena 2025 yatangaje ko abarwanyi ba Fdrl bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10, kandi ko iyo mibare ngo bayimenye ko bagiye rero kugabwaho ibitero. N'ubundi iyo babimenye muri rusange bivanga n'abaturage muri rusange, ku buryo kubashakisha bigora. Ariko nyuma y'uko icyemezo gifashwe, Amerika rero yavuze kuri iki cyemezo n'ubundi cyo gusenya Fdrl. Leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ko zakiriye neza icyemezo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gisaba abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa Fdrl kurambika intwaro hasi. N'ubundi rero babitangaje nyuma y'uko Sylvain Ekenga bitangaje ku itariki 10. Mu itangazo rero havugwamo ko abarwanyi ba Fdrl n'ubundi bazarambika intwaro hasi bakazishyikiriza leta mu gihe rero bazaba biteguye koherezwa mu Rwanda. Hanyuma rero muri rusange ni ibyo ngibyo. Mu ngingo y'aya masezerano rero n'ubundi yari yasenywe ku itariki 27 Kamena 2025. Ahangaha rero bari barimo kuvuga ko muri rusange hagomba gusuzumwa uburyo ubwirinzi bugomba kuzavaho, ndetse n'uburyo bwo gusenya Fdrl. Ni ingingo rero zagizwemo uruhare na leta zunze ubumwe za Amerika harimo na Fdrl mu gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho, kandi ibyo bikagenzurwa n'urwego rw'umutekano ruhuriweho rwitwa GCCM. Umujyanama wa perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika rero ku birebana na Afrika, Mossad Burras, yanditse kuri X ko Amerika yakiriye neza icyemezo cya RDC gisaba abo muri Fdrl kurambika intwaro hasi ndetse no kuzishyikiriza leta cyangwa se MONUSCO nk'uko biteganywa n'amasezerano ya Washington. Iki cyemezo nakubuka ni intambwe ikomeye mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington, kuko gifasha mu guhererekanya impunzi no kuzahura ububasha bwa leta no gushyira imbaraga mu buryo bwo kugarura amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Tangazo rya Kongo rero ryo kwambura intwaro Fdrl ni inkuru yafashwe nk'urwiyererutso ku ruhande rwa Kongo Kinshasa, kuko rero bigoye gutandukanya umusirikare wa leta n'uwo muri uyu mutwe wasize akoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Impamvu rero nuko Fdrl yahujwe byeruye na FRDC, aho basangira akabisi n'agahiye, bakambara impuzankano imwe, bakajya no mu bikorwa bimwe, na cyane ko rero impande zombi zihuje umugambi wo kugirira nabe abanyekongo cyane cyane bo mu bwoko bw'abatutsi. Ibyo bijyana rero n'amakuru ahamya ko bamwe mu bo muri Fdrl bakorera mu mutwe w'ingabo zirinda perezida Tchiseked, kandi ko ngo binjiye no mu mitwe ya wazarendo ikomeje gukwirakwiza urwango mu gihugu cyazahajwe n'intambara. Benshi rero bibaza uko Kongo izemera kwitandukanya n'inshuti zayo y'akadasohoka, zanze kuyumvira rero ikazisenya kugeza zimwe zipfuye izindi zigataha mu Rwanda bikaba inshobera amahanga. Nuko rero bimeze. Hanyuma ariko saha ngaha n'ubundi muri rusange uko nguko niko ibintu bimeze, ni nayo makuru ahari. Ariko kubijyanye n'ibiganiro ho bimeze bite? Nyakubahwa Tchiseked rero ari Buruseli yakuri inzira ku murimo batekereza ko hashobora kubaho ibiganiro muri rusange, ngo bigomba kubaho. Reka aravuga ati ibyo bintu mu bisubiza amerwe mwisaho. Rero byabaye kuri uyu wa gatandatu ushize mu kiganiro yagiranye n'abanyekongo baba mu Bubiligi Buruseli. Perezida Felix Tchiseked yatangaje ko rero ngatigera na rimwe yemera kugirana ibiganiro n'abo yise intumwa z'ababateye. Mukuru w'igihugu cya Kongo Kinshasa imbere y'abanyekongo rero baba mu Bubiligi yamaganye kandi icyo yise tekinika ku bijyanye n'umuhamagaro w'ibiganiro hagati y'abanyekongo, nyuma yo gusobanura impamvu yasabye Perezida Kagame gufatanya kuzana amahoro n'ubwo u Rwanda rwo rwagaragaje ko ngo ari ukwigira nyirarureshwa. Ati nahereje ukuboko uhagarariye ingabo zitera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo ntange umugabo imbere y'isi yose, kugira ngo rero
cyangwa kubera ko hashize igihe hari intambara ziba mu rwego rwa diplomasi. Ntabwo wenda buri gihe muba mubizi, hashize igihe batugira twebwe abatewe nk'abashaka intambara, mu gihe rero ari twe twashotowe kandi dufite uburenganzira bwo kwirwanaho. Muri ubwo burenganzira rero bwo kwirwanaho ariko bakomeje no kutwerekana nk'aho tudashaka amahoro, dushaka intambara. Rero ngiye reka nkubwire nashatse kwereka isi yose ko atari byo ari twebwe ba mbere bashaka amahoro, ahubwo mwebwe ubwanyu mwumvise igisubizo. Nababwira ko rero twashoboye gushyira ahagaragara abihishe inyuma y'iyi tekinika. Arakomeza aravuga ati iri tekinika cyangwa se ibizwi nka manipulation riri no mu gihugu imbere. Abavuga ibiganiro kandi bakagaragaza ibintu mu buryo bwabo bavuga ko rero ngo tudashaka ibiganiro. Yego, ntabwo dushaka ibiganiro nka biriya, turashaka ibiganiro hagati y'abanyekongo bose barwanya ubu bushotoranyi. Felix Tchiseked arongera aravuga ati gusa icyo nsaba aba bantu ni ukubanza kuvuga neza uwadushotoye neza no kumwamagana. Nibwo rero dushobora kuvuga ko ari abanyagihugu bakunda igihugu. Ntabwo tujya mu biganiro n'intumwa z'abaduteye. Iyo bageze ku meza y'ibiganiro bivugira gusa inyungu z'abaduteye. Sinshobora kubikora rwose, keretse nibankuraho cyangwa nibanyica, ariko igihe cyose nzaba nkiriho rwose ntibizabaho na rimwe. Ndabivuga kandi nshize amanga. Tchiseked kandi yanenze ibiganiro byabanje byagiye birangira habayeho kuvanga ingabo. Aravuga ati niyo mpamvu rero tugifite ibibazo. Ibi binyama byose bise ibiganiro byarangiye habayeho kuvanga ingabo. Ndavuga ko bitazongera rwose ukundi pe. Ndashaka ko tuganira ku bibazo by'igihugu, ntibivuze ko bigomba kurangira habayeho kuvanga. Twinjiza mu nzego zacu abantu bafite ubwene igihugu buteye amakenga. Ibintu nk'ibyo ngibyo rwose wapepe. Ibi ngibi rero byatangajwe mu gihe Perezida Tchiseked aherutse gushinga itsinda ry'abaminisitiri bashinzwe gukorana n'amadini mu rwego rwo gutegura ibiganiro hagati y'abanyagihugu. Inshingano z'uru rwego rero ni uguhuza ndetse no guteza imbere gahunda yateguwe na Cenko na ICC ndetse n'andi mahuriro y'amadini mu rwego rero rw'amasezerano mbonezamubano agamije amahoro ndetse n'imibereho myiza. Ibi biganiro byari byemeranyijweho nyuma y'ibiganiro byabaye muri Kamena 2025 hagati y'umukuru w'igihugu ndetse n'abayobozi b'amadini, bigamije kwinjiza imigambi y'amatorero muri gahunda y'ibiganiro hagati y'abanyagihugu. Felix Tchiseked asa nkaho rero atanagikozwa. Hanyuma rero mu kanya gatoya M23 nayo ibiraje irandika, iravuga ngo ihuriro rya AFC M23 turemera ko turwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko rwose ibiganiro by'amahoro bibera Doha ntaho muzabihungira kuko nibwo buryo bwo guhagarika intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma rero ibiganiro byateguwe na leta ya Qatar kuva mu kwezi kwa Werurwe uyu mwaka, ariko nta musaruro ufatika n'ubundi byigeze bitanga ndetse ingingo zimwe ntizumvikanwa. Ibiganiro byagiye bisubikwa, uruhande rumwe rwabikuyemo bikongera rukagenda rubwikuramo bikongera bigasubukurwa. Gusa muri Nyakanga 2025 Kongo na AFC M23 byateye intambwe fatika. Mande zombi zemeranya ku mahame ngenderwaho riraganisha ku masezerano y'amahoro arambye. Gusa kubahiriza ibyaya masezerano yateganyaga ntibyigeze bigerwaho kuko byari byitezwe ko imirwano igiye guhagarara mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko rero yarakomeje impande zombi ubwo zikomeza kwitana ba mwana. Ubutumwa AFC M23 yashyize hanze kuri X yagaragaje ko ubwo umujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku birebana na Afurika Fdrl yahuraga na Perezida Paul Kagame na Tchiseked kuwa 9 Ukwakira, ingingo z'ingenzi baganiriyeho zari zubakiye ku nzira y'amahoro yateguwe na Amerika ndetse no gusubukura ibiganiro by'Doha. Ubwo butumwa rero bugaragaza ko izo ngingo zombi zisa nizabereye ihwa mu kirenge ubutegetsi bwa Kongo ndetse mu bijyanye no kubahiriza nyine ibyo zigaragaza, ariko ko nta wundi muti uhari utari uwo kubikora. Bagomba rero kubyitabira byanga byakunda. Uyu mutwe rero wongeyeho ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukwiye kubahiriza ibyo bwemeye gukora kuko rero inzira y'amahoro n'ubundi yateguwe na Amerika, by'umwihariko rero kubijyanye n'amabuye y'agaciro ya Kongo gidashobora gushyirwa mu bikorwa mu gihe ibiganiro bya Doha bidatanga umusaruro. Leta ya Kinshasa yagerageje kwihunza ibiganiro mbere, ariko ubu igomba kubyitabira byuzuye kandi ireshya na M23 mu buryo bwose. Idoha nta ruhande ruruta urundi cyangwa se rurusha ububasha. Impande zombi rero ziganira nk'izingana zicaye ku meza amwe kugira ngo rero ziganire ku nyungu kimwe, ariko icyo ngicyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba kukimenya ikabifata mu mutwe. Hanyuma rero ni naye magambo dusorejeho. Nge nitwa Ntashaka Emmanuel, mwifurije ibihe byiza no gukomeza kuryoherwa n'ubuzima. Please subscribe rero kugira ngo ibintu bizajye bigenda neza.